Kaseng United Democratic Party Umsing Circle menda kesengi ke kapla tadi ujil leo kala penlong ya kejingelang hasumer ombang opo primary school ha kejingdon lang kinong yalam ke UDP Umsing Circle kinong yalam jong ki unit beper hapo aku Umsing Circle bat ha kani kejingelang layo ban sim ya karai ba anpan tiket na kebenta uba don kupar sumer kumu kertong syaka assembly election 8,000 Aprulai bat la sim ya kani karai da kabara ya kikti bat kila menjur ban pha syaki kinong yalam ke central body habakran bat kilap sai kubor uba don kupar sumer ulong ba udap da kajing dokumen ha ka ba kinong kesan ki kloy ban ailat biang sa sisin ya u ba unyo khun ha ke ni election ka banwan Tanski gereka digelang jo circle X to committee di UDP di circle abang ina yo lepat na lum kerki na ikwa untuk lega kam semat ni kuloman plan jaga parti na jir ukir kam ki ba insyaallah dan su koalisi dan akhlak kalau pergi waktu singai yang city tentang lah tung iki nilabu konvener dan kata youth wing nilabu konvener jangan women's wing ban ngilaikan kumlu mendikan nangis mat kita parti wilayah urut ke report ngalian ke Umsing Circle abanga ngaku presiden la ai ke report syaki ngikit kam jo unit satu kilo PP buam dasi ban wilayah ya sekarang makin sutu ikin tiga itu hot kalau ke be ba kum ke parti ngin sila job MLA lu sem ada kalai aduh mentah kabala jengkot kasi spokes nam ganti imsiblo MLA MDC ke parti UDP riboy ke jongi bagi dan sanli ko si hari kata kam hanglak padingi ba kumlu ban treasure hab kajingwan islo lagi parti political party na kisi na por kai kapani ba kanang ai save show yagi kumka party bangam selo poi pakhat lagi grade jongi boy party ibaran ke party na po di parti political party ang pamilya ko ni kila iperso bagi haki shong haka unit level haki sub circle level ba kita ni lawan tama ini lo lawan ini ani ngi sale igli gi klian sobha ki haka general council bagi laran lu sekolong ya ka general council hadirin jong